Guys, vike se ou redouane nan sot kole. Don nan kole, nou wal trip sou Pou li. nye wal te sou li. Wal propose sezi. Atan nan nepot vie reaksyon. Oui. Ok. Nou wal trip sou li. Atan nan nepot vie reaksyon, guys. Bien va. Mi Kom si pa konan, hein. Men la kay moun wap filme ou men? La kay moun wap filme? Hein? Kote li la, sou pi boa sa. Hein? Ki boa? Sa. Koko The ya? big one. This one. Koman sou pi boa? Koman koke ya? Koman sok la? Me pa mse kap ti che baga la? Mta foulon sa bo dan mou da tet li. Koman kole ya? Koman kole ya? Go for la dan. On pal moutel pou mwen top si. Oh. Koman kole? Mba wan e la non? Ni la. Makawel. Ha? Msa pou se mese, bala mese. Ni la, soupe kwa sal topi. Koman soupe? Koman ok. Nan se lal den tobe soupe boa? Nou pren nan amate, nou pren nan amate. Ou de zi kousa wapon doun nan moun, ou manet nan moun. Mèm game ou pat konjwe? Ou pat konjwe game mèm lote ti bebe, lote ti moun. Pat konjwe? Mèm bagay yo. Mbede lui, pi ga e zwazo na trip. Alaman le aviti. Kou san pa we? Fes Bon, wè jè we? ou ye, kom si like, foule ya, pou kawel la dan moun. Men tombe la dan. Pare pou frape bati ya, mtine soti la, deva se baten li febou yo ki Pa gen bou bagan, But se sa mka fe, se si da konekte telefon mwen nan le ya, kamera pou kote liye ya. pou kote telefon. Men pap ka fanyo, se so kote al la den li. Nou ka monte, pi bo asan ka monte le de papa da vwe, men fon kont ki direksyon ap monte l pou nan li. Wap kote ve? Ki kote liye. Nou ka monte pi bo. Se ki kote liye. Ase wè ti bwe sa yo, ou ka monte si yo alez, ou pa pese 200 pound. Apen sou pese 120 liv. Kaka pou e mese, nega pou on don pou la lese, sa ou pe di nan pi bo la. Ou kite tout la, Non mwen chè, tout la pou ese yon bagay. Mem nan lan le mwen chè, ou kite tout la pou ese yon bagay, kounye nan pi bo sa. Bagay la rekode. Kounye la DVC ven ap fè barbecue, nou bagay don. Adan yon wap fè la kap mache nou mwode, yon val kou bagay. Mwen se balanse yi men. Mse vou e kaka. Ebi mse vou e kaka. Mwen se. Mse vou e kaka, Men la marine pa metye l, so konen, se pense l get an fò. Li fè 2 jou a Jeff Twawa, li pense l fò nan doun. E nan sa konen li fò nan filme, li fò nan ak, on se l kou al akte. La pon e tout wap tap bat sou TikTok. Fè moun voye gratis, bien prop. Nan fè moun voye gratis, bien prop. Men koun yon pense, koun yon toune direkte. Nan fè moun voye gratis, bien prop. Koun yon toune direkte, koun yon lach to doon bien chè. Bien chè men. Oh! Premier vole li kokel nan pied bois. $10,000 doon ou bon kan le la. $10,000 doon ou. Don ay do de zo ay. On doon ki pa ka detekte. $10,000 doon ou kon lan le la. Get! Mwen doon nan toune niche pou zwazo fè piti. Yo fè nou baka wel la vre men. E problem sa mke la. Li nou a moun chè, li nou a la difficile pou wel Ya moun nou chè. anol gri. E sa fèm doun bak wè lan le a, kom fè pa Ya wè. le, bon el al koke. Se pou fè dik doon nan mwen, yo pren doon nan mwen la, kek lot ne ki kon lot manet, di pren doon nan la lavel. Yo pirate. Wè si moun doon di man le a. Gele yo pirate doon nan Yo men. pirate doon nan men misye men. That's crazy. $10,000 doon ni misye. That's crazy. Pi gay sou bien koko yal yo bose la. $10,000 doon sa mande. Oh! Tipi koko ya. Nan nou konen, ou ka grepe sa yon de papada. Yo di nè gande yo pa jwe. Oh! Si te jwe nou wash la, e pa sel pa jwe nou wash la, ek fel pa pram. E ki bon nan wash se. Kaka vou
oui. Kaka just oui. Ah. C'est léger, il faut ça. Mets dedans. Mets le tomber. Bah. Ake dou nan le a, mon ch. Mais c'est ça fini. Nous pas faire. Nous pas faire pour d'autres non que ça Nou fait. wè li, nou tout la te ka boti bouda pou al bon. Pase brèche sa yo, ou pa tombe sou yo. Lightweight we yo. Wè m pese 120. Cheve mi se pese pase. Dred mi se gen pise, ou konen dred la gen kras. Li ma gombe. Ki nan yon fò lave dred yo. Ou la, a son point sal, oui. Ou achete bagay $10,000. Même jou apese l'homme Bon, tout est fini là. Et quand c'est ça que t'as aidé non go vendre. Oh ouais! Même le coup, mais ni comme style là, On bagay peut là. faire caca tomber mon cher. Dans des bruits. Dans des bruits. Ah, on ne Ouais. pas bien comment avec les gens sont belles. Il y a un rêve, là. Alright guys, so c'est douane nan tu vas mettre faire piscine demain CV, nous vas buy Bellevue, nous vas essayer ba nous pi Bellevue. But nous gon opérateur, nous gon opérateur. Et non, ça le mouille là. Parce que le café tout bagay. Bye pour moi. C'est ça. Copy.